Milliy ma'rif. Milliy ma'rif. Milliy ma'rif. Milletning shurgi. Nahayt şefqatlik hem mehribon Allah'ның ismi bilen başlayman. Barlıq hamd sanalar бүткіл alemni perviş qılğıcı Allah'a xastır. Allah'ның bəgən yen bir münəvvər günlərigə mübarək bolğay. Assalamu alaykum qadirlik ekran aldıdakı görərmənlər, aziz xalqım. Qadam televiziyasidagi Milliy ma'rif programmasi arqılıq sizlər bilan yüz görüşüb otağınımğa çəksiz xoşal bolman. Sizlər üçün xizmət qilishni özümның vəzifəm hem bəxtim deb bilgen Berna qızınla Qalbinur Arıp'tın mehr muhabbetlik salamla bolsun. Hayatның özü bir ustaz deydiken. Biroq muşu hayatda ustaz sözünün tegide mыңлыған ilim bilen bilimning milyonlыған mehr muhabbetning yatqınını bayqmaymo qalımızken. Ustaz boluş her kimning qo'lidan kelavermaydigan ish. Мың əsrlər ötsümü ustazның eti yanılı ustaz. Bizning Milliy ma'rif programmamızda daimi şundaq ustazlarni sizlar bilan tonuşturup ötüşni maqsad qilib alğa qo'ygan edik. Bugungi Milliy ma'rif programmamızning bosh qahramonlari Malvay jutudan kelgan. Ayni shundaq o'zining butkul hayotini Milliy ma'rifga, ma'rifatga beg'ishlagan qadrdon ustoz Rizvangul hada G'aniyarova qadam tashrif qilibdi. Assalomu alaykum Rizvangul hada. Assalamu alaykum. Qani o'chaqda Rizvangul hada, mana bugun siz bizning Qadam televiziyasidagi Milliy ma'rif programmamizga bosh qahramon sifatida keldingiz. Aldı bilan o'zingizni tonishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalamu alaykum Qadam televiziyasining ko'rarmanlari. Men Rizvangul G'aniyarovadan sizlarga yalqulliq salam. Әмгеш Қазақ нахиясының Малвай есіден келдім. Мағарып әлачысы. Neçə yıl şu məktəbdə işlərdiniz? Məktəbdə mən 37 yıl işlədim. Əndə 37 yılının həmmisini mən Malvayda əməz. Biz Savxoz Qazaxstanda işlədik, Masaqda işlədik, Baysetdə işlədik. Andın 1970 yılı Malvaya gəldim. Rəhmət. Əndi bugünkü bizning muşu studiyamızga siz bilan qadam təşrif qilgan mehmonlarımız barkan, şu mehmonlar bilan tonuşturub ötgan bolsanız. Mening qishimda o'tag'an Eminjon Yunusov, Әмгеш Қазақ нахиясының фахри гражданы, o'zi ma'arif alachisi mening bilan birga ishlagan. Ham mening yo'ldoshim Izbulam G'aniyarovniki eng yaqin ag'inisi. Nəhayət yaxşı. Bu yoqdakı kelgan mehmonlar hədlər, Bu singillar. yoqqa kelgan mehmonlar Xurshidam Masimova mening eng yaxshi o'quvchilarimning biri. Şagirdlarınız. Shogirdlarim. Xurshidamni qish o'tag'an, buni hammanglar bilsizlar, Sumbat G'aniyarova mening qizim, san'atshunos o'zi. Nəhayət yaxşı. Biz fəxrlənimiz qızınız bilan. Rahmat. Endi Sumbatning qish o'tag'an Adiljon u Mametov mening o'quvchim. Mana mushlar bugun kelib o'tirmiz. Şagirdiniz mening kursdeshim. Yaxşı, nəhayət yaxşı. Mana qısqacha bugün özünüzni hem kelgan mehmonlarni barcha ekran oldidagi ko'rarmanlarga tonuşturib o'tdingiz. Men bək xush bo'lib, məmnun bo'lib o'tiryapman. Qani endi bugungi bizning bosh qahramoni sifatingiz bilan o'zingizning tarjimaholiga, mushu ma'rifatga tashlagan qadamlaringiz, ish faoliyat jarayonlarini boshlagan chaqlaringiz haqida to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Marhamat. Men 1941 yılı 28 dekabrda Malvay Yesida Cihan ailesida tug'ildim. Mening dadam Ablimit nihoyatda kuchli kishi bo'lgan ekan. Uni men cho'ng bo'lganda uni dadamni bildiganlar, ko'rganlar, sening dadang shuncha kuchli bo'lgan, mushu chelak daryolardan uzib o'tib ketadi degan so'zlarni aytadi. Biroq men afsus dadamni men ko'mdim. Apam Kanjixon bir ayilning kanji qizga shuning uchun etni Kanjixon qo'ygan ekan. Endi shu vaqtlarda kashk maktablarni ochganmi bilmayman. Apam dadam ikkisi kashk maktabda o'qitdi ekan. Shu o'qib yurgandan keyin yerda komsomol yachiqlar bor ekan. Men tug'ilgandan keyin shu komsomollar hammasi kelib mening etimni Lena degan ulug' daryoda
Şu etimni komsomolga qo'yib ketgan ekan. Sizning ismingiz Lena bo'lgan ekan. Men ismim endi komsomollarning qo'ygan Qo'ygan eti Lena, ismi. mamamning qo'ygan eti Rizvangul. Shuning bilan endi onu bitagandan keyin dokument qilsak Rizvangulga, shuning bilan Rizvangul bo'lib ketdim. Onun için bitagicha meni Lena deb qo'ydi. Shuning uchun Rizvangul bo'lib ketdim. Endi shu men tug'ilgandan keyin 6 ay bo'lgandan keyin urush boshlab ketdi. Şu dadam meni nayt yaxshi ko'ratdiki, momam kallan seg'vatsa, dadam meni ko'tirib achiqib, "Mun navrang qarab aqna, san qarab kulvatdi" dedi mamam. "Uy, mening qishim akamga kaldin birimlar yo'q qoldi. Bul uyga akirket deb meni kirgizib etdi ekan mamam." Keyin mamam o'zi dadamlar urush yo'q bo'lib ketgandan keyin shularni deb qancha yig'lab yurdi. Shu balam achiqqan vaqtda kalni seg'ishni to'xtatib qo'yib asamatdimi qo'limga deb mamam yig'lagan. Urush boshlangandan keyin bu urush degan achatchilik, vayronchilik, xalqning beshiga ig'irchilik keldi. Yezidagi dadamga o'xshagan sap yoshlar barlig'i urushga ketdi. Yezida faqat bayqa urushga yarmaydigan ishlar qoldi. Barliq itiz eriq ishlari ayollarning qo'liga qoldi. Shu vaqtda yezimizda traktorlarni haydab, kombaynlarni haydagan ayollar bo'ldi. Erkaklarning o'rnida shular ishladi. Mana bu qiyinchilik vaqtlarda yey desakmi, ichay desakmi bo'lmay qoldi. Mana shu vaqtlarda uyda apam, mamam, Reyhan degan kichik onam meni dumbisiga atib, Malvayning kun chiqish tarafida bug'doylik bo'lgan. Mana shu bug'doylikqa berib bular bosh teratdi. U yalnızla bizning oilamiz shu Malvaydagi qiyinchilik ko'rayotgan barlig'i shu bosh terishga keladi. Yadin bir sıqqımı, iki sıqqımı başını terip akip, onu uğlap, şundan keyin onu sorup, jöndep bir qo'shnimiz bo'lgan. Ularning yağçaq deganini hozir hech kim bilmaydi. Asti bir taş, üstü bir taş, shuningga yağçaq quyib, bo'lqini talqon qiladi. Bug'doyni. Talqon qilgandan keyin buni uyga akirib, bal qo'shib, vaqti chaylami yo'q. Suni qozonda qaynatib, bayqa bir bal qo'shiq talqonni manga sepiradi. Yarım qo'shiqni kichik apamga, mamamga, apamga sepiradi. Manga endi nemişke bu bir qo'shiq sepirdikin deb hozir o'ylasam, men endi datis yo'q, bu ulqamsin eng bo'lmaganda shu aramizda cho'ng qolsin deb manga talqonni bir qo'shiq sepiradi ekan. Shunday qilib yurib maktabga bordik 1-sinfga. U maktablarma hozirgi maktablarga o'xshamadi. Kirpishdan yasagan, kirpish emas, endi kesakdan yasagan maktablar. Mana shu maktablarda biz o'qidik. Muallimlar bizga dars berdi. Mana bu yerda u qandaq maktabda o'qiganimiz qat'iy nazar biz Uyg'urcha o'qidik. Masalan, hozir arxitektor fanniki doktor G'lavjini Bahrimlarla biz qo'shni bo'ldik. Ikkimiz birga dars o'qitdik, birga darsga ketdik. Boshqa qaladan yo'l echib bir-birimizga maktabga berib oldik. Mening endi maktab borganda birinchi ustozim Dövletova Fazlatbo'y degan muallim bo'ldi. O'zi Yarkatdan kelgan, shu Malvayga turmushga chiqib bizni o'qitdi. Bar bilimini, bar mümkünçiligini bizga yaratdi. Bir yil birinchi sinfni bitagandan keyin bu muallim boyaqi Malvaydagi qiyinchiliklarga to'zamagandan keyin Yarkatdan atansi kelib, ketib qoldi. Biz birinchi sinf o'quvchilari shunchalik qattiq qayg'urdik muallimimizni ketganiga. Yig'ildik, hech mumkin emas. Shundan keyin bizni Ibdimin Ro'zaxonov degan erkishi oldi. 2-sinfdan erkishida o'qidim. Maktabda men o'zim yaxshi o'qidim. Mening ne'matliklarim do'stim To'rxon Rozbakiyeva, Guliston do'stim, Sarvar, To'xtaxun Aysarov deganlar biz sinfda yaxshi o'qiydigan o'quvchilar bo'ldik. U vaqtda da bayqilqim o'qamay qolgan bolalarni, sinfdan qolgan bolalarni bizga qo'shib etdi. Mana shularning ichida biz eng oldingi qatorda bo'ldik. Mana Ibdim muallim o'qitganda u o'zi pedagog bo'lmasa-mu bizga shunchalik o'zining g'amxo'rligini qilib bizni yaxshi o'qitdi, yaxshi dars berdi. Kiyimlarimiz nachar. Bir kun endi etkete davatni talada o'ynab yursak, Ibdim muallim meni chaqirib oldi yeniga. Dastan ko'tirib atrofimizdagilarga hammasiga, "Mana ko'rdinglarmi? Mana Lena shundoq yaxshi o'qiyotdi maktabda." deb bolalar aytgandan keyin uy kelib mamamga yig'lab ketdim. "Nima bo'ldi, nima yig'laysiz?"
İbdimin malım meni kötürüp, әшедікі әмісі көсетті, мама қараңа менің чапыным шындақ әскіке деп жығылдым деп. Жығылған кен мамам бір аялғы беріп, чапан тіктіріп бәді. Нағайты оқошалық, шындақ қып. Біз 8-ші сыныптың бүтеді. Уақытта кішік аңдарым әмісі тұрмышылар бұл кетті. Биядиян еткетізгінім, мамам өзі байқы адамдың қарқат кәгендікен, апамны бұл балы яңғыз боқалды. Әнді ақыстың әвлат болсын деп, апамны өзі тұрмышқа шығырды. Оныңдың hazır 3 қыз, 2 оғыл ба. Herhalde мен яңғыз боп қамдым. Çünkü 8-ші сынып бүтәгендікен мамамға немлі қиын келді. Малланыз байқы малварың қараш өте қиын келгендікен мамам әр бірімізге бірдің кала, бірдің топақ әмімізге бөліп белбәті де мені Çelekteki şkol internatqa orulaştırdı. Meşede endi okuştu pütürk gelsin dep. Özü Almıtı'daki küçük anamның үйі ketdi. Biz endi erken ösken adam endi internatqa joylashdik. Bu internatqa Malvaydın kelgen balla, Baysettin kelgen balla, Qoramdın hem Çelektin aştaq biz quşaş bir atanlar ülketken, yabımsa anlar ülketken, qaravsız qalgan balla şkol internatı bulduk. İnternatta həmimizge Hem нәрсе бір xil, kiyim keçek bir xil, yaydıgınımız bir xil. Mana muşu internat okuduk. Endi internatda qızlağa alayida tərbiyəçi boldu. Onu kim desənglər, o Guli Şayahmetova degen boldu. O bizni nahayt qatıq tutdu. Talaq çıxışqım ruxsat yox. Faqat aşu internatның içində dərsకి barımız, dərsdən kelimiz. Şu Gül adamның qatıq tutqanlıqdan biz həmimiz yaxşı tərbiyə elib inovatlik balla bob özdük. Bir adam ana 10 sınıf bітәгендікен оқышқы бадым. Mesela Женпеға мен kitapxana bölümüge badım. Bir bal yetmey, ötmey kaldım. Şunun bilen qaytıp, endi apamның tərbiyesi ke kaldım da endi. Apamla bunu hazırkı Bejanov yesizde turdu. Şeye geldim. Bir gün, 2 gün ötkendeken okuş düşemey kaldım. Muşu özü Malvaylık Qurban Ahmedinov degan kişi meni yolықтырып kaldı. Үй нем болды, нем қажырсыз беді дегенде маштақ Құранаққа оқышқы беріп düşemey қалдым. Азыр мана апам қеш тұрып атмады дедім. Әті маң кірің деді. О, сельсоветнеки рәйсі. Шоң әтісі апамға етудім бопты, кірпеқің деді, шоң кірсем Құранақам деді. Мана бүгінден башлап, мен сізді ішкі алдым. Сіз кассир боп ішкі орғылаштыңыз деді. Құранақам мен қандақ кассир боп ішлейме теғи мектептен ең шықтым. Sizge ben sekreterini bilme, 2 günde sizge çot bilen işlep, kandak işleydiğini, koşulduğunu, aldığını, böldüğünü, hemsini sizge ügütüdü dedi. 2 gün ügetti, bayqı, apam beni şu çot bilen işleş ügüt koğandaki ügün ketti. Mыңлыған ақчы түшüdü. Onu bank apıp ötküzme, mыңлыған ақчы түшüdü. Sevk sep, saklayımız, ötküzümüz, bu işki ügün ketti. Bu arada ben İzbulam Genyarov bilen tanış kaldım, işlep atkan vaxtımda. Bu İzbulam Genyarov özü Yerket'te Pet Kolej'de okuydu. Çünkü biz tanış kaldık. Tesadüf tanış kaldık. Memleketlik egzam tapşırdığı vaxtda atanamga etip beni Yerket'e ip ketdi. Yerket'e geldim. Yerket'te bir Tursun degen adam bilen Zilamxan degen mamayның үйde kvartira tutdu. Mamamız degendekla İzbulam'ın endi atanısının küçük arıl ketken, onunla da açtık soğukuşta ülk etken, apısı ülk etken, 5 bala ımdaq etkanda talarıl kalan. Şununla bu hazırkı aşı mamam buvamla bakkan koçuğa bir çoğun apısı barki şəg bir kaldı da, şəg bağan vaxta o mamamız oğulğı bir tal almı setip keptiken de almı epese bu akıstın birlik kırdı. Hiç toxta bu şıttın balgın bunun bir tal almı epire dep onunla bir tal almı epirdi. Şu bir tal almı sebeplik aşı İzbullam aşı öyde qi kaldı. Vaxta Vars degen balısı bir yat boğan ki aşı tali bolsa, muşunun ayığı yarışıp kalsa aşı balam qi kala. Dep bunu bek pıl baldı kendi. Şun o mamamız Musaxan, buğumuz Mahmut boldu. Mamam haqayak berip tatlıq turman ep kelse İzbullamga işçige yaxşı konfetlarını sep koyup İzbullamın taң zamandın degen balısıga mındaq andi отдел konfetlarını berip koydu. Bir günü buğumuz onu bayqa kaldı kendi. Dedi, meni buğumuz
Sen aş Hizbullamға амдалан беріп, менің баламға адди конфетларын бадың деп, мені хасы білен қоғлап ұрып кетті. Мен бұны маштақ бақтым. Деп, мұш өлім алды да етті де. Çünkü biz erkekten kep 4 gün boğandı ki, mamam tuyuqsuz tüge kaldı. Buğumuz ba. Aşı erkekte o bekar jığılmaptı ketedік de. Şunun bilen bizne hükümet memleketimiz Soçkastan'a iş kaybetti. Biz Soçkas 40 yıllarını berip olduk mamamның o vaqta. Şun Soçkastan keldik. Hizbullam nemek oralaştı mektepke, Kazak mektebiga. Yani bana şu çöt bilen işleydiğen Şatavot kasıqıp 3. adeliyinde Rus adeliyinsi de aldı. Şu Soçkastan'daki ösüvatkan nuruk hazır mümkün evetken de aşı meyvelerini küçük bolsam ben tiktirip bayqı meyvelerin nemesini koltup bizning başlıklarımız var. Ben endi ulağa işilgen nemesi qarab ақшысын жазмын деп аштақ ішті болдық. Bu yerda endi biz Soçkastan туғанда bizge endi nahayt g'amxo'rlik qilgan Sharif Molla degan kishi bo'ldi. Raviyam degan ayol bor. Yarma Ahmad degan o'g'li, Xolidam degan kelini bor. Mushlar bilan endi biz shunchalik yaxshi hayot kechirdik. Bizga endi sizlarning ko'ktatlaringlar yo'q deb o'z degan o'yga chiqqanda bizga bo'lpadi, tamoq atkizmaydi. Shundaq yaxshi paytlarda bu yerga G'uljudun masalan 62-yili nurg'unlagan bolalarimiz chiqdi. Shularning ichida Abdug'ofur Qutlukov, Mo'min Hamrayev, Mamnun, yana shundaq bolalar chiqdi. Ularni she'r yozdi. Hizbullamni she'r yozdi. Men uyda quruq ash bo'lsam, etime ular kirdi, o'tirib, ichib, yoki bo'lsa Abdug'ofurlar ashtaq biz o'xshashli bir uyda turdi, kirib, bular she'rlarini o'qiydi. Shundaq endi yaxshi bo'ldi. Biroq bu yerning endi u vaqtda kolonkalar suv yo'q, bu yerning suvi menga yoqmay qoldi. Yoqmay qolgandan keyin bir kun biz Chelakka qoldik. Chelak kelsak, Hizbullamning shu baqqan aksi Varsakam ushqish qoldi. Shundan keyin Hizbullam biz mashtaq ashaning suvi bizga yoqmayotdi. Varsaka, sen shu suning bu qantidan bizga bir ish o'rin qilib bersan dedi. Juringlar deb Zaf rayoniga akir ketdi. Zaf rayoniga kirib turmiz. Vaqtda Zaf rayoni Bazarbayev degan kishi bo'ldi. Shundan keyin Varsakam dedi, bu mening inim bo'ldi. Bu buyoq bo'lsa kelinim bo'ldi. Bular Soçkastan ishlaydi. Bizga yomon jiroq bo'lib ketdi. Sen bularni mo'sha suning bu qantiq yutga. Dedi Bazarbayev dedi. Masaqti qandaq bo'ldi? Bo'ldi. Shundan keyin Hizbullamning ishi diplom tayyor, mening tek diplomim yo'q. Mun kelinimga ish berdi. Shundan keyin siz nimani bitagan dedim. Men dedim, men 10. klassni bitagan bo'yicha o'qish berib tushandim. Qayerda o'qidim? Chelakda, Kirov nomli maktabda o'qidim. Hozirgi Rozbaykiyev maktabi. Sen masaq berib nemis tilini dars berdi dedi. Men qandaq o'zim eng partiyadan chiqsam qandaq nemis tilini dars kim o'qitdi dedi. Arkadiy Borisovich Podolskiy o'qitdi dedi. Qancha olding dedi. 3 oldim, 4 oldim. Podolskiydan sen 3 olgan bo'lsang, masaq sen nemis tilini dars berdi. Prikazni yezib, hech kimimiz qo'limiz susuz qo'ydi. Shu kutmagan yerdan masaq ketdi. Masaq vaqti. O qaysi yıldırı? 63. 63 yıldırı kelib qoldik, ha? Masaq keldik. Sonra öğlenmedi. Oruluşup ketdik. Yaş aile. Yaş aile. Şunun bilen ders kiriş vakti kaldı. Ya da direktör Xudayberdi bas. Onun ayalının başlangıç işlerdi oknamada. Zavuşumuz Turdali Satkuzayev diye. Şunda bir günlerde bir 20 ay ötkenke frontalni proverka kaldı. Endi öldü diye yerim hoş oldu dep nahayt koktu. 20 adam geldi. Tekşirap ketdi, derslap ketdi. Dersim şunaq yaxşı. Ötket. Keldiğen жылы Ruhiyam adamga, manga, onunki Qurban kız degan, Mahmudova degan kız bo'ldi biz bilan. Bizga boshlang'ich sinfda. Boshlang'ich sinf o vaqtda paralel. Masalan, bir sinfda 1-klass, 3-klass, 2-klass, 4-klass. Mashtaq sinf bo'ladi. Shundaq sinf bilan o'qitishga boshladik. Bilmayman shundaq, ya shu maktablarda qattiq biz qattiq tutib muallimlar yaxshi o'rgatgachdan onunğum ögün ketdi. Qurban kız, Ruhiyamadan üçümüz shundaq yaxshi ishildik. Yaxshi ishilgandan keyin ochiq darslarni o'tdik. Endi parallel klasslar yomon keyin, masalan, mullaga matematika o'tsam, Alloh o'qishni aytma. Alloh uyg'ur tili bo'lsa,
mullaga okuş dersi ötmüş. Şunda paralel mangız gerek. Şu 45 minutda 2 sınıf ders geçti. Derslerimiz şundaq yaxşı boldu. Şunun nəticəsində Qurban qız işimizni hörmət taxtısıga çıxırıb qoydu. Endi köpüsü Qazaq müəllimlər işləyir. Hörmət taxtısıga çıxırıb qoydu. Endi mundaq qarğa vaxtda bizge kichkina qarım qarşılam bu qaldı da. Bular tünögün iş Bayada bulduk onu. iş kep bir Rayhan degan, Bejetova degan bo'ldigan aşı kichkina qarım qarşı. Çünkü Qurban qız deyim, Qurban qız. Jür direktor kirib etimiz. Biz bizni hörmət taxtısını evet. Bo'ldi, darsimizni beraveramiz. Biz o hörmət taxtısıga chiqish uchun emas, medal uchun emas, biz bolalarga bilim berish uchun beryapmiz. Evetsin kirib ketaylik. Ahmaq to'xtab. 5 kun bo'lsam ashat turaydi. Bir ishlaydigan kasbim bo'lmadi. Shuning bilan masaqdan ketkicha shu hurmat Taxtısı da esiq. Sonra keyin Baysetga kelib qoldi. Baysetga keladi, maktabda ishlab o'tirdik. Men yerda pioner yetakchisi qilib qo'ydim. Cho'ng pioner yetakchisi. O ishni men burundan bildigandek kirishib ketdim o ishga. Har bir sinf bilan shunday yaxshi ishlayman. Shu yaxshi ishlaganning natijasidan Xityamov Sıdıqcan degan o'quvchimni artik Mushu artikki bo'lgan baqi Slyotning so'zlarini bu yerda Gagarin so'zi. Mana mushlarni liniya o'tkazib butun maktab bolalariga misol. Shunga keyin bu yerda Tursun Tujiy direktor shkol. O kishi yomon qatal bo'ldi-da bizning ishimiz. Bir kun Kashqun meni chaqiribdi. Endi bu Kashqun nimaga chaqiribdin deb, endi Tursun akamning oldiga kirishma qiyin. Kirdim, kulib ketdi. Tursun aka nima bo'ldi, bir ish durust bo'lmay qoldimi dedim. Yo'q, hamma ishingiz durust bo'ldi. Sizga Ablanodun почетный gramot kelibdi. Shuni debdiman men. Ya Allah, bizning ishimizni siz bu yerda ko'maysiz, Ablanodkilar qanday ko'dikin debdiman. Ya gramot bilan elib. Shundan keyin biz bu vaqtda maktabning etini qo'ydi Ismoil Tayrovning. Bu yerga Ismoil Tayrovning ayoli Hajisha apay keldi. Shu maktabning etini qo'ydigan vaqtda. Balsi Dastan keldi. Shu Dastan degan balsining etini shu qiyinchilik vaqtlarda ashtaq atlan qo'yib ketib bir navramga qo'ydim Dastan. Shu maktabning etini qo'ydik. Bu yerga yana mushlar qiyinchilik vaqtlarda yordamlashgan Husaynbek Amirov degan kishi birga keldi. Ularni shu o'z vaqtida Abdullah Ruzbakiyevlar bilan nima Jantosov hammasi bir bo'lgan-ku bular. Hajisha apayning etqanlari qarab biz ashad o'zimiz yig'lab ketdik. Chelakdagi tug'an uyda memorialniy doska bor hozir. Shada Hajisha apay dedi, "Qiyimiz yo'q, uyda uxlab o'tirdik, bir NKVDning mashinasi keldi-da, Ismoilni mashinasiga soldi, bizni aketdi. Meni bir yoqqa aketdi. Dastan anki bir qizi, yana bir o'g'il bor ekan. Ular uyda qoldi dedi. Chunki hukumat o'zi ularni bayqi bolalar turgan uylarga o'tkazib. Ismoil Tayrovlar endi ularni yo'q qilyapti, yerda hammasini shular bilan bilib bag'anlarni. Hajisha apay umr kechirish uchun hayot kechirdim. Shu bolalarimni bolalar uyini qanchalik vaqt izladim men. Bir bolamni topamdim. Shu Dastonni bir yerda bir meni batda tepaldim. Qizimni topamdim deb ko'z yoshlarini to'kib Ismoil Tayrov nomli maktabga berib, shuning bilan Hajisha apay bilan xo'shlashdik. Baysetda yaman ishladim, yaxshi ishladim. Mana mo'shkamgacha Baysetda ishlagan muallimlarim, ustozlarim hammasi meni tanıydı. Baysetning bolalari meni ko'rsa, bizning pioner vaziyatimiz-ku deb beshini egib menga salom qildi. Ondan keyin biz o'z ishimiz Malvayga ketdik. Mana sizning balalik chig'ingizdan boshlab Malvayga kelgichi bo'lgan so'zlab bergan mushu go'zal aslimalaringiz, hikoyatlaringizni tinglab o'tirib, bir xuddi bir kinoni ko'rgandek bak mamnun bo'lib o'tirdim. Siz bilan bo'lgan suhbatimni yana hozirlikqa davomlashtiray. Endi men navbatni mushu sizni biladigan, sizning umrlik juftingiz Hizbulam aka bilan jon og'ini bo'lgan, sizlar birga kasbdosh bo'lib ishlagan Eminjon akaga bergan bo'lsam. Sizma mushu Rizvangulada haqida, Hizbulam aka haqida o'zingizning go'zal aslimalarini aytib o'tgan bo'lsangiz. Marhamat. Bugungi bu tongda birinchi men tavalluddan burun
Қазақстанымыздың 30 жылдық müstakillik күні білән Rızvan sizдің туғылған күніңіз 80 жылдық тәвәлдіңіз білі кәпті. Шының білән барылғаны үшін ішқін білән тәбриклеймін. Әнді Birinci vakinem iz bulamgın yarıp digen. Biz işkimiz Malbayını 7-8'de bitirip, Yerketke 57 yılı berip, 4 yıl bile yatak yetip bir başından bölüp yegen. Nurgun kıyışıklarını başından ötkazdık. 61 yılı 3 yaşını bitirip, ben başette malum oldum, kadem 8 yılda İzbulamagına Malbağı ki pişildi. Lekin şu devirlerde yazıcılarının, yaşlılarının kitapları, toplamı şairlerine çıkarttı. Ezberlerinin şu toplamlarda şiir ekleyen kalemi yeniden iştiklep etken vakti Allah Teala'nın buyruğu aramızın ep gitti. Şunun için ezberlerini bir müddet eski alsanlar hep olayım ben. Merhamet. Rahmet. Endi Rızvan'a gelsek, Rızvan bugün yani qaytadan 80 yıllık teveldüğünüzle çın işkimden, pak vicdanımdan tebrikleymen. Sizden 37 yıl birlikte işleptiniz. Ondan burun Yerket'te okuşuna bakladıma, söz dayattığıma, Yerket'te söz Ezg'dan burunroq o'ylangan Yerket'i kvartirlarda tudinglar, qiyinchiliklarni o'tkazinglar, adab nurg'un. Lekin bir narsa, har qanday ustozlar sizni men shundoq o'ylaymanki, ma'rif sohasiga o'zini otgan, halovatini unutib, jafosini tortgan degan ustozlarning biri siz bo'lsiz. Mana. Endi bolalar işte Bağlatta, mektepte en aldınqı ustazlardan buldunuz. Ballarınızı okutkan birinci sınıf ballarınız bana bugün kim oturdu? Kızım Masimova degen, özü altın medal alıp degen kızımız. Eşlavlar sizin ustaz şagirti bilen dedi. Şunun için ustaz şagirti bilen uluk degen söz. Her vakta ustazın etken sözü bizim şagirtlerimizden zürüde kılıp asla beni okutkan kudep, tebriklep, aldığınızı kep, salam kısa, bana şu vakta biz özümüzden hürmeti bulduğunu bilmez eken. Endi siz varlığını, faaliyetini ettim otama kısa etay. Turmuşun kıyınçılığını gözünüz mü? Hakikini geroluk anı bulup biz bu amdan keyin ballarını terbiplep çıkardınız, özü arcayığı ornattınız. Aynı isteyen koldan hüner tanıvatkan balımız var. Dünyaya tanıtkan nazıkımını tırıldıgan bana kızınız oturdu. Nazıkımını tırıldıgan kızım siz bilen kançıp mağrurlansam şunca mağrurlu ben. Çünkü yalnız ben yukarı halk mağrurludu. Sizge tileydiğim bundan keyinki vakitte nevri çevrelerini söyüp yanım biri 80 emez ondan uzakrak nurgun vaxtlarda adamlar şunda etediken, mınca şükür onu da biz ite almayız. Allah Teala kançılık verdi, Kudayım şunçılık yaşan. Endi gelecekte sizin yalnız ustalık emez, sizin kaleminiz ötkür, yazıvatsız makallarını, hakikini hayatta bulan makallarını yazıvatsız, balalarını terbilediniz, yana hazır muşu 80 kırsınız mı, cemiyet işiden sırt kalkınız yok. İntizar jurnallarga makale yazıp, ulanı takip, halkını oğlanmağa, Uygur halklarının köpsünü oğutup жүрсіз. Balalarını ana tilda oku, o kitap oku dep teşvik kılıyorsunuz. Bunu halk hemisi bildi. Daim ben şunu bilmenkin, bakitni kırgan demesinden. Allah Teala bana sizge bakit verdi. Bundan artık bakit gerek emez. Tek kanı bundan artık ballarının bakti olsun, ballar yaxşı yazsın, sizni halkında götürüp nevrede, çevrede kolunuzu işi varsın. Bundan artık hiç kana bakti yok. Rahmet sizge. Rahmat Emincan aka, rahmat. Nim degan yaxshi mana ajoyib chiroyli bir
siz haqida o'zining o'y fikrlarini, go'zal aslimalarini aytib o'tdi. Men bek mamnun bo'lib o'tiryapman. Hammalarning dininglar toz bo'lsin, salomatliginglar zo'r bo'lsin. Bojaqonlardan, nav shavqonlardan tanqishni nesib qilsin. Zaman tez bo'lsa, hech bo'lgan o'xshaydi. Семья Кисахина, тет kız iş kovulun var, altı olan var, 22 nevrim var. İçki çevrem var. Anladım ama hammalardan bizden evler çok. Bizden to'xtab qoldik. Endi nima deymiz? O'sha qo'tamlarga, o'sha nimalar oilada zavod qilib, boshqa dasturxonlarni yeyib, uchrashmaganlar ko'rishib, yo'liqqan bo'lib, ko'p yaşamlar. Maçta bir-birimizden inoq bo'linglar. Bugün sizler bilen kuşlaştığımda öte hoşlanmam. Ben hem benim Rabbekam şerefet işimiz bana ki oturumuz. Ana sizler bilen onu bütünümüzde 50 yıl oldu. 50 yıl diyen az yıl emez. 50 yılda kançılık bişimizin yıkıldı. Külle, yaş külle öttü. Bu şu dünyaya geldin mi? Bu şu dünyada üzerinin akanda küçük yine iz kaldırıp geçiş gerek. Yani o kadar ufak kaldırıp. Onun aksida seni keyin esnediren yaxshi sözlerin kalsa senin için. Ben şunu oylayayım, şu hatta bekar hayat geçirdim onu şu dünyada. Bu şu dünyada yani bekar desem şu bakman ki o da oylayız. Bana şerefet ikimiz var. 5 balık yiyorduk. Bırak 5 yılsı kız o şerefet güçlü olup gitti. Ben küçüğüne olsalar olmadı. Değilken bu yorulkan değil. Ölükten trik aladı. Şunun için hazır biz henimiz trik olan diyen aldı tutan nevrelerimizni, ballarımızın terbiyeleşten akırıp kuşağı yaxşı adam olsun şular, şu cemiyetimizi kerek adam olsun cemiyetimizge şu iktisadi götürüş için öz hesini koşsun et günümüz öte yaxşı olsun diye ümmetle yaşamadımız. Rahmet size. Assalamu yuldayarlar. Bugünkü meyrimullahu mübarek olsun. Bugün sizler 17-18 yaşlı kız jigitlerle oturup biz sırtından qarab şununda sizlerge hoşalığını sizlerinki hayatımlarını bolgan voqealarni tinglab shunchalik xushal bo'lib sevlendikdan biz xushal bo'lyapmiz. Rızvangülede baysiz tonuştuğan mana bu şekilde mening oң tarafimda bizning o'tagan shogirdlarimiz, qizingiz Lavzidimma siz haqida o'y fikrlarini, go'zal aslimalarini anglagan bo'lsak degan meningda bir taklif. Marhamat, kimdan boshlaymiz? Siz cho'ng Sumbatada sizdinmi qani? Men sizga shundoq birinchi savol qo'yay degandim. 5 minut, 1 minut. Siz endi bayatdan beri Malıvayga kelib to'xtab qoldik. Malıvayning buyuqlik hayotıngizni hozir menga tafsiliy so'zlab bersiz. Ammo sizning necha farzandingiz bor? Ha? Mening 4 farzandim. Bir o'g'il, 3 qiz. O'g'lim Anis, qizlarim Dilraba, Uyg'ur rayonida, Dardamto'da muallim bo'lib ishlaydi, boshlang'ich sinfda. Unutki Sumbat, san'atshunos, unutki Qaraqat degan qizim. Bularmi endi Qaraqatmi shu Necha nevringiz bor? Nevrim 12. 12. 23 çevrem bor. Nəhayət yaxşı. Mana endi Sumbatada biz hammamiz sizmi mana Iminjon akam aytgandek hammamiz butkul Uyg'ur xalqi faxrlanadigan ajoyib bir talant egisi. Haqiqatdan mu Nazgumning qiyofatini gavdalantirib butkul qaytadan Nazgumni tirilgandek bo'lib hammamizga yosh avlodlarga ko'rsatib bergan mana shu Sumbatada. Qani Sumbatada xush kelibsiz. Bugungi bizning milliy ma'rif programmamizga mushu anınız butkul hayotini dadingiz ikisi milliy ma'rif ma'rifatga matbuotlarga bag'ishlagan ekan, sizningmi bir ana haqida, ota haqida o'zingizning o'y fikr, go'zal aslimalarini anglagan bo'lsak. Marhamat. Assalomu alaykum. Qadam televideniyasiningki tomoshabinlari, sizlarga meningdan samimiy salom. Endi bugun bu shundoq bir
yaxshi bir marasimda o'tiribmiz. Bu bo'lsin meniki anamniki 80 yoshga kirgan ma'rakasi. Bu bo'lsin mening uchun shundoq bir cho'ng xo'shalik. Endi men kichik vaqtimdan aytib ketsam, men shundoq bir baxtli oilada dunyoga keldim. Chunki bizningki oilaniki mustahkam bo'lishi u ataniki baliq bo'lgan muomalamizdan boshlandi deydi. Shuning uchun bizningki dadam Hizbulam, apam Rizvangul, bular o'zlari muhabbat rishti bilan qo'shilib biz 4 balni topgan. Bularningki hayot surishi mening mushu kamgacha ko'z oldimda. Undaq bo'lg'ini meniki dadam men 4 yosh vaqtimda qaytib bo'lib ketgan. Shu 4 yilning ichida biz ota-onamizniki mehr muhabbati bilan cho'ng bo'ldik. Dadamizniki bizni qanchalik yaxshi ko'rgini, dadamizning bizga bo'lgan muhabbati mening butun hayotimga yetdi desam bo'ldi. Chunki bu oila aslida shundoq bir mehr muhabbat bilan qo'shilgandan keyin bolalarga bo'lgan munosabatimiz shu bizning o'sishimizga, bizning yetilishimizga, taraqqiy etishimizga hamsiga yordam berdi ekan. Şair Hizbulam G'anyarovning tug'ilganiga 80 yil to'lishi munosabatli uyushtirilgan adabiy kechimizga xush kelibsizlar. Malbay ауылдық округінің әкімінің орынбасары Шыныбеков Мықтыбек Туғанбекұлы. Uyg'ur xalqining ko'rnakli shoiri Iminjon To'xtiyarov. Malbay ауылының Ақсақалдар кеңесінің төрағасы Аянбек Шамсирек. Malvay yezisi Ақсақалар кеңесінің raisining o'rinbosari Iminjon Junusov. Uyg'ur madaniyat markazining raisi Do'latov Farhat. Inisi To'xtaxon Mametov. Kasbdoshi Diyaz Qurbanov. Kursdoshi Turaqqiz Zakirova. Inisi hamkasbdoshi Sidiq Yunusov. Uyg'ur xalq artisti Abduhat Islomov. Ham hurmatli ustozimiz Manap Abaylamak. Men o'sgan siri mushu yoshga kelgichang apam bizni mushunchalik darajada cho'ng qilib, o'qitib, hammamizga bilim berib, hammamizni yetildirib, onun az deb o'zininki navrlarini o'qitib, chavirlarini o'qitib, mushunchalik darajaga yetishimizga faqat biz onamizga cho'ng rahmatimizni aytamiz. Anamning oldida men beshimni yegaman. Hozir men o'zim kichkina naqvatman bu yerda. Chunki bu yerdagi hamma gap bizning onamizga beg'ishlik bo'lgandan keyin meniki o'zimniki ko'nglim kichkina buzilib yotadi. Endi bu yerda bizniki dadamizniki mushu ma'rif sohasida bo'lsin,
әдәбият сahasida болсын, біздіңке дадымыз өзі журналист болған, өзініңке кітапларыны, бірлік кітабын езіп үлгерген, қалған 3 печать кітабы оқып қалды, оны мен бір мүмкіншілік болған вақтыда чықырмай олан әмісіне. Апамы біздіңке бүтін ұйғыр авазы, мұшу интизар, оныңки Азия бүгін кезлерде давамлық өзініңки мақалалары білән, өзініңки хикаялары білән бүтін біздіңки ұйғыр халқымызға тонылып кеватыды. Ішкісініңки мұшындақ әдебиет сahasida қалам тәвреткені бұл маңы жоқшылық болған болыш керек деп ойлаймын. Айлыда мен пәкәт шу дадамныңки, апамныңки немісін алдым. Мен өзімніңки алдыңғы 2 жыл бұрын романымдан чықадым. Бұл бұсымы біздіңке шу атанымыздың бізге қан білән кірген бір нем болыш керек. Қанады сән болды. Тәсірі болыш керек деп ойлаймын. Меніңке мұшынчылық етілішімға, мұшу сәнет сahasыға келішімге меніңке апамныңке 100% өзініңке әсісі бар деп есаплаймын. Çünkü мен кичік вақтымдан башлап мұшу сәхнеде өстім. Сәхнеде біз ұсыл ойнаттық, біз әшу езініңке кружок дейді, бізде ашлағы әмсіге қатнышып, бір жәтті нақш етаттық, бір жәтті ұсыл ойнаттық, аштақ қып жүріп, оны бүтегенден кейін апам менің ұшу Жүргенов институтық еп келді. Шияда өзі ашу қазақ малимлер білән тонышып, өзі мені сөрәп жүріп, әйтер шу оқышлағы түшіріп, оқышланымы бүтіріп, мана hazır Авозов театрда, қазақ театрда ішләват мен. Bir tal kızım ba, müşteri деген. Şu bizim sənətkarlar ailesinden. Ablahat İslamov, oma meniki yoldaşım, sənətkar. Şundaq bizninki yetken yetişliklerimiz müşüncülük dep hesaplayman. Haydi, yaxşı. Elbette biz bu Sumbat adamның барлық құтықларға қарап мәғрұрланыптым. Бай атаныңыз шындақ бір, мана hazır екіндін тонып, техімі құш болып отырып атымен, баятын Иминжан акымы етіп өтті, Сумбат әдәмі етіп өтіп атыды. Сіздің бұл жыл мұстақылығымыздың 30 жылы ғарпысыда сіз өзіңіздің 80 яшылық тәвәлуд мәрікіңізіне нышанлап отырыпсыз. Мүбарек болсын. Біздің қадам телевизиясыдки барча коллектив намыдың чын қалбымыздың тәбіріклейміз сізні, ана. Сумбат әдәм ұшы айлыны кичік дөләт деп қойды. Сіз hazır айлы хақыда қысқычылы етіп өттіңіз. Мұшы аныңыз білән атаныңызның сіләгі бәген тәрбейсі білән бүгінгі күнді өзіңіздің пәрзентләгі беріп атқан айлыдaki тәрбие хақыда қысқыча яны сөзләп бәген болсыңыз, етіп бәген болсыңыз. Хақиқаттан айлы деген бір жоң бір дөләт. Шу дөләтіне тұтып тұрдыған о ана. Аны арқылық біздіңке балаларымызға, біздің әвладымызға, біздің қиынымыз арқылық біздіңке milli tərəqqiyatımız, bizim tariximiz, bizimki ənənlərimiz bizim balla arqılıq kırdı. Biz arqılıq ballarımızға kırdı. Şunu deməkçi mümkün, biz özümüz milli tərbiyədə bolğandan keyin uyda, şu Uyğur tilida gep qilib, şu yosunda biz tərbiyələndik. Endi bu yerdə mening dünyada tapqan birlik qizim var. Men başqalarını demey qo'y, shu qizimniki tarbiyasi to'g'riliq deb ketay. Biz kichik vaqtdan boshlab mushu Uyg'ur milliy taraqqiyotiga bizniki qo'shgan hassimiz deb hisoblayman. Bu busima mushtari kichik vaqtdan boshlab biz shu o'zini bilgandan boshlab biz o'zimizniki Uyg'ur naqshlarini, muqomlarini, xalq naqshlarini tinchitib cho'ng qildik. Aşı kiçigidin balığa aşınıq biz kuysak, şu vaqtida sın dösek meysige, şu vaqtida ulaniki özünün milletiga bolgan muhabbeti içildiki. Ben şunu düşündüm. Müşteri 5 yaşından başlap özü biz başı muzika sahasida biz taraqqiy etib atqan ayıl bolgandan keyin özümüzningki xalqimizga
музыка арқылы біз қалдырдыған бізнеки әвладларымызға қалдырдыған мұшу мұқам ұйғыр бізнеки халық нақшылары әмісіні біз ашу сыңдырып өскенден кейін музыканы біз нота арқылы шу қызымыз түшенсін білсін деп кәсби дәрежеде біз ашу скрипкаға бәдік. Еді пианино ішкен сабағы болды, бірақ мүштәрі мүкәмәл ашу музыканы мүкәмәл оқып шықты еді. Оныңдан кейін біз өзіміз үйде ұйғыр сөзілгенден кейін біздің қызымызыма ұйғырчыға шындақ бір бейімі яқшы болды да. Өзі қазақ мәктебінде оқысыма ұйғырчы нақшыланы бабығы еткізіп орынлаш, ашыны түшініш, бірдің бір ұстазы Аблахат Исламов болғандың кейін осының әрбір сөзіне түшендіретті. Әрбір сөзі нем тоғырлық етілді, нем деп түшендірілді бұл сөзлер. Ашыланың мәнісіне, әмісіне түшендіріп өтетті. Шының үшін мүштәрі hazır өзі мұны немде филармонияда ішлеп атқан болсыма, қазақ театрда ішлеп атқан болсыма, өзімізніңки, ұйғырныңки халық нақшыларыны, мұқамларыны, әмісіне тәтік қылыш, өз алдығы тәтік қылыш. Оныңдан кейін ұланың әмісіне нотығы түшіріш, немесе қандақ болды. Шының әмісіне өзі hazır шу дәрежеде етіліп кеватыды қызымыз. Үгініп, ашыланы. Қандақ қысам дадысыныңки yazған нақшыларын нотығы түшірме. Қандақ қысам ашыланы келечек әвладқы еткізме деген өзініңке чоң бір ойлары ба. Азыр шу қызым арқылық мен енік италаймен бізніңки келечек әвладқа шу ұйғырныңки халық нақшыларыны, мұқамларыны еткізді деген шындақ бір чоң ішенчім ба. Үміт білен яшаватмыз азырчы. Нағайт яқшы. Рахмет Сумбат әдә, сіз мұшындақ бір мәзмұнлық сөhbetini давамлаштырып бәдіңіз. Әнді ижазет қысыңыз, Рызван әдә, сіз мұрұқсият қысыңыз. Сізнің мұшы шагыртыңыз бүгін біздің студиямызда қадам тәшіріп отырыпты. Хуршидемнімі мен сырттан яқшы білімен, ama өзіңізіне экран алдыдық көрерменлерге тоныштығач, бүгінгі күнді қанда қызметлерін атқарыватсыз, hem сіздің ұстазыңыз Рызван әдәқіде güzel әслімілеріңізіне етіп өтсіңіз. Мәрхәмет. Рахмет, Қалдынұр. Ассаламу алейкум. Қадам телевидениесінің телетамашыбынлары. Бүгінгі мұшы қайырлы күчішінің мехмаллары. Алды білән, әлбәтті, бүгінгі мұшы ұчышыны ұйыштыру отаған Қадам телевидениесіға, әм әсіләнің Милли Мағриб программысыға, біздің әмгекші қазақ нахиясы, Малва есінің жұт алдыда нахайты бір чоң хөрмәтке сазавер, шынақлы пешқадам ұстаз, менің бірінші ұстазым, Рызвангүл әді Ғинияроваға ұшы нөветлік саныңланы беғішлап отағыныңла үшін чоң мінәттарлығымны ізхарақығым келді. Әнді өзім тоныштырып өтсем, әлбәтті бая muallimim, ұстазым, яны бір ұстазым тоныштырып өтті. Әнді оның аттық тоныштырыш болмыз керек деп ойлаймын. Шынақ болсым, әнді бүгінгі күндікі өзімнің атқырып атқан іш орным doğrusu етіп өткім келді. Мен бүгінгі таңда өрлеу muallimler біліміне мүкәммелләштіріш Милли мәркізі акционерлік жәмиетінің шөбісі Алматы vilayeti бойынша педагог қызметкерлерінің біліміне мүкәммелләштіріш институтының tabii ve гуманитарлық пәнләрне оқытыш кафедрасы да, чоң оқытыш методикасы кафедрасы да чоң оқытқышы болып ішлеп кеватмен. Шының білән бір қатарда бүгінгі күнде Абай намындагы Қазақ Милли педагогикалық университетінің педагогика ve психология институты, шының ішінде педагогика ve психология кафедрасының PhD докторанты. Алла бұйырса, мұшы еқінларда өзімнің ilmi диссертациямны қорғаш алдыды тұрымы. Бұл әлбәтті менің бүгінгі таңдaki ұтықларым емес, ол мұшы менің hayatımda мен ұшыратқан, маңы ұшырған яқшы ұстазларымның бір ұтығы деп білімен. Менің әнді етіп өтіш керек ки, өмірді yolum болған шагыртларның бірі деп ойлаймын. Себебі мен ұшыратқан ұстазлар менің алдымға шыққан muallimlerдің барлығы нахайты күшлік, өзлерінің шу ішіні нахайты яқшы білідіған, әм милли ғұруры үстін,
шунак устазлар болды. Мен шуныңга инде хурсандмын өзім. Әлбәттә, инде һәр кандак адам тогрысында иштен бурын biz biraz vaqtla ötkəndən keyin hər kimni onun kim bolğanlığı, яки булмаса onun qandaq başçılıq xizmətdə turğanlığı toğrısında içişdən burun şu adamның alijanab xislatlari, onu başqalardan özgüçü qılıb göstərdigan, onu faqat şu kişiге xas bir xislatlarni adamgerçilik xislatlarni ismimizə almız. Endi men özümün ustazım Rızvangül Hadi toğrısında etmoqchi bo'lsam, aytmoqchimanki, shaxsan manga mush ustozimning nihoyat bir oddiyligi. Hozir suhbat jarayonida o'zingiz bayqadingiz, bolalarning qalbi kabi shundoq bir ochiq, pok qalbga ega inson ekanligi. Shundoqla qalbi daryo. Nihoyat mehribon. Eng afzali emgak so'yguch inson deb bilaman. Bugungi kunda shundoq insonlar etidi tanıyman ustozimni. Mushu ustozimizning shundoq xislatlari bugungi tongda bizning andiq umuman bizning qilplashimizga cho'ng bir hassin qo'shdi deb o'ylayman. Shuning bilan bir qatorda eng muhimi bolalarga bo'lgan samimiy muhabbat lozim deb o'ylayman. Mushundaq mana xislatning barligi bizning mening Ustozimda mujassamlangan deysiz. Rızvangül muallimning muallimimde mücessemlengen hakikaten mi? Bunu elbette qaydan görüşkü buldu desek, bizning sınıfımızda 33 bal okuduk. Başlangıç sınıfta biz 33 bal boldugan. Bir itidigan narsa, şu 33 balının hemmisi digidek nahayeti şok, nahayeti tinimsiz balla boldu. Bırak şu balla bilen bana ustazımның qandaq muamele qıldıqallığı bana nahayeti yaqatdı. Sebep ular şunçilik нәрселерni bildirib atсыма, her bir balының ismiga balam degan so'zni qo'shib aytadigan. Ular bilan munosabat bog'ilgan vaqtida. Masalan, Fazıl balam, Baxtiyor balam, Rustam balam. Andan keyin bu nima qilganing sening deb berib tushuntirishga tirishadi. Mening ismimda bir qandaqdir shu o'zidan chiqib, ustozimizning bir qattiq vaqirganlari yoki bo'lmasa bir balalarga shunaq bir avazını kötürüp sözlegenini kamaptı. Ondaq нәрсе yok. Sebebi tamamen болмаған. Yani balla bilen şu aldıda otağan 30 qarı көз bilen şularning derecesiga tushib sözlüşünü biletdi. Bu elbette endi muallimning mahirligining bir belgisi. Mana bizning mening muallimim Rızvangül muallimim mana shundaq ustozlarning biri. Andın men hazır o'ylaymanki, bir qiziqarli yeri o'zinglar bilsizlar, 2016-yildan boshlab bizning Qozog'istonda bilim berish sohasida cho'ng bir islohot yuz berdi. Biz mana yangilangan bilim berish sistemasiga ko'chib bir necha yillar bo'ldi. Mana shu yangilangan bilim berish bo'yicha dars beramiz maktablarda. Yangilangan bilim berishning mazmunining talablarining biri darsda o'qitish prosesida ko'plagan yangi uslublarni qo'llanish orqali bolani darsga qiziqtirish. Hozir qarab o'tasam, ayni shu bugungi tongda biz yangilangan turda qo'llanayotgan uslublarning ko'pchiligini bizning Rızvangül muallimimiz bizning darslarimizda qo'llanadi. Yani balalarni darsni shunchalik oddiy tushuntiradi, hech qanday bir shunchalik bir murakkab mavzuning o'zini shundoq bir yenik tushuntirib beradi. Yetkazadi. O'yin orqali balaga shu har qanday mavzuni ichib berishni biladi. Demak, bu nimani bildirdi? Bu albatta muallimning tinimsiz ijodiy amgigining bir ko'rinishi. Izlanishning natijasi. Shuning bilan bir qatorda yana bir aytib o'tadigan narsa, o'zingiz bilsiz, boshlang'ich sinfda bolaning bo'yida qandaqdir bir xislatlar, shundaqla qadriyatlar shakllandi. Bu paytda boshlang'ich sinf muallimining balaning kelajakka bo'lgan ko'z qarashi, balaning shakllanishida boshlang'ich sinf muallimining atqiradigan roli nihoyatda ustun. Sababi sizga qarab, sizning mengishtirishingizga qarab, sizning so'zlashishingizga qarab, sizning boshqalar bilan bo'lgan muomalangizga qarab, bola o'g'ilindi, u shakllandi. Shundaq-ku. Mush yerda bir aytib ketadigan narsa, biz
әрқачан мен Рызвангүл мұғалімім десе менің көз алдымға чечіне шындақ бір ідітлік тігіп алған, әрқачан өзінің бір қандақты жидди бір стилі ба, шындақ мұғалім келді, қолды указкасы білен. Демек, қараң, ақиқаттан му біздің Рызвангүл мұғаліміміз, менің мұғалімім, шәхсән башлангыч сынып мұғалімім, әйні шындақ өзінің кәсіпінің, шындақ өз кәсіпіге берілген, өзінің кәсіпіні сөйдіған, балаланы, әң әвзілі балаланы сөйдіған инсанларның бірі деп ойлаймын. Нем деген güzel әслімілі, нем деген сізге мана шагыртның бәген бағасы үстін, шагырт озып шықса, ұстаз менің әмгімнің әжір бакен дейді. Рахмет сізге. Нағайт яқшы тәріплеп, тәпсілей етіп өттіңіз ұстазыңыз ақыда. Әнде ен бір шагыртыңыз Адылжанның му ой пікірлеріні аңлап баққан болсақ, Адылжан 2005 жыл білі оқыған менің курстешім. Мәрхәмәт әнді Адылжан, сіз ма өзіңіздің ұстаз ақыда ой пікірлеріңіз? Ассаламалейкум, қадам телевизиясының тамаша білдірі. Біз Малбай есі жұтыдың, ұстазда намыдың сіләге ортық салам. Әнде, құшыдам, маған қамыдым екен бұл сөз. Қандай атысам болды, ұстаздағына ұстаз етсеп, атысам мұны қаталашмаймен, немішке? Бұл Рызван әдем біздің, ұстазымыздың деген, балаға деген, оқушыға деген мейір мұхаббеті, құштан бай етіп кетті. Әрбір баланың өзінің психологиясы үшініп, аш баланың өзінің райыншы болып, бірақ әрбір оқуғычыны, әрбір білім алғычыны өзіге желіп қылышын біледі. Мәселен, мен шәкірті болсам, кеткім кемеді. Пәкәт кәш құлығы болсам, үй беріп аладық біз. Үйді чоң болдықса, мен қаталашмайым. Андын, мені музыкаға бағылған, мені айтқанда суретке бағылған, мұшы Рызван ұстаз, сәнәт жолға бағылған мұшы біздің ұстазымыз деп етқан болардым. Әнді мен өзім болсам, Малбай отыра мәктеп ішлеймін. Адылжан Мәмәтов, фамилиям. Музык пән мұғалімі. Мұшы бүгін мен келіп, мұны 80 яшқа бағарын тәрбиелеп отағыным өзім құрсын. Құдайым бұйырса, мұшы яздыққа, кеватыды, мұшы яздыққа чоң арақ бір езімізді сізге атап бір Құдайым бұйырса концерттан үндірсіміз. Нағайт яқшы Адылжан, мана Хұршидам мен деймен деген сөздерінің әмісін етіп болды деп, Адылжан Хұршидамның сөзлерге қошылғаш, өзіңіз сізге болған hürmetini, ізет, ихтирамını білдәді. Бүгін менің достым, біз аңладыңызда, бағарыны қаршы көрдім. Бұдақ дегенімнің себебі, абай өзіңі аңлаватсызда, қаяқтың болмысын, çıraylı, ıllık levzini bildirip salamlar kılır. Demek, ustaz dünyada balınınki tilini açıdı, gözünü açıdı. Demek bu kişininki ecri, bokma bizim milletimizge, sınırga ecri pek çok. Şunun için hazır mı? Özünki yolda mektep okuğucularımız onun çoğu yerlerde ballarını okuşka özünün gücünü sepkivatman insanlardan birisi. Şunun için ben çin kalbimden sizin özlerini tebrikleyim. Köp yaşam, görmediniz bunun mu? Pellilerinin pellisi yetkey, dost braderlerimiz çık boğay. Sizge ve özümün namımdan halkımızdan nakşılarını birinde uğurlar vermekşimen. Vay be haylamız, dilamın sen aşkı aradı.
Bugün nerimizin çoğun bir toy koşalım. Bu Bosum arasında nerimizin bugün tevellilerine atab edip oturumuz 70 yıldır. Rızvan edemle menendi. Şu kişiliğimizin tatlıklarımız her birdekimizin bunlar ekranda ustazımızı sekin buludu. Hezbollah rahmetli para yok 35 yıl ömür sürüptü. 35 yaş diyen 20 yaş olur. Bundan oylap karanlar. Rızvan'dan şu vaxtlarda var ya bu 32-33 yaş olan boğul mu değil. Bana şunun bir 4 balını ösürüp hiç kimden kan kımay okudu. Bana muşu günge yetip bana hazır. Muşu günde gerek olsa o gemini kolunu koygan yeri yok. Nerede bir çantayı okudu bana. Rızvan'da sizden şu kalan acelemizni şu bağlar düşünüp bana bugün çok bir melike toyasa bir vardı. İşkilip bağlarının muşunçilik sizni hürmetlep, jutnun aldığı özünüz hürmetlik, bayakı ebeyli kan bir kan değil. Muşu gelmişim kolumuzdan şair akımız bolgan bolsa bunun nurgun eserlerini kütürdük. Bırak şunun nimisi yoktuğumuz sizin cevapta yerimiz yok mektubattın. Yaxşı makalla yaxşılıklarını yezip жүрсіз. Şehir yezip жүрсіз. Bilimiz onu. Karak üçün. Endi nimdeyimiz belki yaxşı paranla hemmisi boşu senin seviye konsun. Salametliğiniz zor bolsun. Xudayımın palançı yaş pükü yaşlıda yetmeye koyulup egen yaşlı paravençilik bilen, hoşallık bilen, moşu inat bilen öğütüm. 20 yılınla yetimle 70 yılın aşkınla 90-100 gün yetimle. Bağlanan amallık için moşu tosun hep koymalar. Suçacı korkarsın, dünyada sen Suçacı korkarsın, dünyada sen Ben o sarıcayım, Bizning peshqadam ustozimiz Rizvon muallimning 70 yillik yubileyi. Boy yuqorida so'zlik ichida yaxshi taraflar aytdi. Rizvon muallim mushu yoshda o'ng'aylikdan kamidi hayotning issiq so'g'liqdan beshidan o'tkazib bog'larini bizning Uyg'urlarning maqolasi bor. Qanotlikda qaqtirmay, tumshuqlikda çok qizmay, berkib, cho'ng qilib, mana barlig'ini hozir yuqori bilimli qilib tarbiyalab, o'z o'shash odamgarchiligi mo'l, shunda yaxshi yigit qizlarni tarbiyalab chiqadi. Endi siz bilan yanımı söhbətimizni davamlaştırıp Malıvayga keldik. Malıvayda endi Hezbollah makışkınla, muşu milli marif sahasıga, mərifətke qoşqan, şu vaqtda dəvirdeki işlеген işlərinla bir yanımı itilmay qalğan əslimələrinlə bolsa, itib ötken bolsanız. Mərhəmət. Şunda 1970 yılı Malıvayga keldik. Malıvayga kelgende Malıvay məktəbində məktəb direktori Patam İsrailova degan ayol bo'ldi. Bana 2. sınıf okuğuçularını verdi. Muş sınıf yaman naçarlaşıp ketken, endi siz muşunun bir güç çıkarıp muş sınıfını aldın Katar akasınız dep 2. sınıfında. Bu 2. sınıfta 3 okuğuçu oldu. Ular endi 1. klasda elipen pütegen bolsa mı harp tonmaydı. Biri Rozahun Hicamov,
бірі Бұлалов Үсен, бірі Бұрхандын деген балам. Сілер немешке бұл оқамайсызлар? Оқамай. Шунки мен қайтыдын бұлаға елпән оқытышқы башладым. Елпән оқытсам, ян оқымай. Ян оқыттым бұлаға. О, әтіген әрек келменде дәріске Аллах оқытышы үшін Аллах еткіз көт 3 жасым бұлаға. Ян оқымай. Шун 3 қетін бұлаға елпән оқытты. Шунки Бұрханды енімгі чақырып алдым екен. Сен немешке мұны ана деген сөзін қошамайсың, ата деген сөзін оқамайсың. Әгер сен чоң болып бір ішлағы беріп, болыпты сен инженер болма, малым болма, әң болмаған сен мал бақсы. Сен мал бақсаң, şu малының санын білшін керек қой сен. Десем, үстемді тұтып, малым, мен кал бақытым дейді. Деді, әнді 10 жыл кетті ғой. Шыны бұла оқушыларын бүттіріп, әриян кетті. Şu bir gün talada hoşuna bir otasam, şu Burhan'ın akısı kevadı da zaman, o çoğun adamның nəvirdir ağçağız. Şu zaman o bizi salamlaştı. Menin alık Burhan'ım nem qıp жүрді dege, ha? Desem, oy nem qılat dersen de. O kal beqip жүрді deydi. Muş orulurumdan turip kettim, o arman qıgan armanaga yetipti dep. Anda Rozaqым деген балам, 20 жылық uçuruş болған вақта. O anda sözülmeydiğen balda yok, elpen men adı okumay. Çık ketken bala. Ben sizden keçirim sorayım dedi. Neme keçirim sorayım? Muallim siz şundaq oku dep etsiniz, şundaq yalısınız, men okumaptım. Siz meni keçiriydi. Bırak men balalarımni şundaq yaxşı okutyaptım. Balalarım mektepni yaxşı bitedi, Almutut institutlarda okuydu. Bir kızım bir yıl mektepni bitirdi. Onu Koreyada okushqa hukumat özü aytyaptı. Muallim, men balalarımga nahayt köngül böldüm. Muallim, siz meni keçiriydi. Anda o Bilal Üsen деген balam, onun sep ketken öyleri, onun hol aramdaki güllerini körsem, üzem aşı elpen okumğandı, mümkün bazıda bakıra koygandı, mə degen oyum keldi. Bir işlerim Üsen palançı nersin kıvetkine ansakan yardım kılsın. Makul dep kıydı. Şundan üzem mında xulasıq kelinde, biz aşı balalarını bu hiçten bilmeydi. Bu gaz, anamında dep aşı okuyatkan vaqtida başka okuğuçular yaxşı okuyduğanlarını qışta biz ularning bedelini düşemesligimizni düşendi. Bir xil ko'rish kerak. Bir xil ko'rish kerak. O o'zi bilamayotsa, onu biz tilsak, onun beshiq biz ursak, shundoq bir muallimlar bo'ldi. Bir o'quvchi bormayman maktabga. Shu vaqtda apis dedi, "Hey balam, sen nemish bormaysan maktabga?" desa deb. Menchu mandaq urdi deb. Bunun nemisi bilan qo'l bilan apsga beshiq urgan. Mashtaq urtganda ki datis kep maktab muallim ketdi. Sadıgan ketay, mening bu bir tallı oğlum. Siz bunundaki urmang, işkinizni qo'yib beravering debdi. Mana shu ish qilgan o'quvchi hozir taksistlik qilib bir o'yini beqiyotdi. Shuning uchun ashtaq nachar bolalarni biz ularning nemisini qaqmay, nabarot ularni biz yaxshi so'zlarni qilib ularga aytsak, ular mehr shafqatimizni berib, mehr shafqatimizni chidamlik bilan tushuncha berib ularga. Onu yanı Xurshiddan vel o'qigan bir Baxtiyor degan bola, Malvayning yoq-yoq o'tirsa da uygan o'stan bor. Men do'stim To'rxon uyga berib o'tasam, qizlar kirib dedi, sizni bir otam chaqiryapti dedi. Men bu nim chaqirtgan Sidiqjon degan otanam chaqirgan. Sidiqjonning nim ishi bor ekan akash qilib men deb chiqsam, zinglarda mashtaq Baxtiyor uy kamidi dedi. U qanday kamdi? U darsdan chiqib soat 1da uy ketdi. Desem dedim, maysam o Almutut işləvatı. Mən öy kəmiyəndikən izdəb heç halım qamay, ənki sizdən soraysa. Vay, bu Baxtiyor yolda suğ çiş gitti də birisi iştirir. Son işki bolduq, Sıdıqcan işkimiz izdəb kətdik. Okuğuçularımның үйі esimli kəsçü. İşiginin aldıq bir qağanda esim keldi, kırmız. Baxtiyor malum kətken үйге. Yox. Şun saat 2:03 bu ketdi. Sıdıqcan sen uyun berip yat. Bu iş ne ketmedi. Etgelikte bunu izleyelim her kaldı. Dep öyküp uxlamayımız da. Onu uxlamam. Şun etgelikte saat 5'le talak çıksam, tövendim bir kivatı da. Hey muş Sıdıqcan gudayım. Dep aldık jügrep geldim. Hey Sıdıqcan Baxtiyor geldim öyge. Bayrzanqıla da bayım kuman şunu etiş üçün kivat. Aşı Özten'in aslında bir nemede eti
Şuan үйde o adam etizдің кәпті бір харуды қоғын тауыз бесіп, бұл бәқтияр сондықтан тұтып кетті амамды. Шуң қоғын тауызын көріп, бұва, мен саң бал бұкет әші деп қой кетті. Шуң шады қоғын тауызын еп қоны қапты. Қанша яшлық вақылар ке о? Бірінші класс. Үшчеш болсын дәйман бәқтияр, аштық қонып жүремсе қазірді. Шуң қонқасан қон қалдапты. Sıdık yak ötüdüke, bu boy kördüke, yak ötüdüke, aslındaki öykü hazır oldu. Kur'an calla oturduk şu öğünün. Mehmet. Bu nimançı yak ötüdü deyip namazға çıkıp, ey balam, sen nimançı yak vay karmamıza alqay. Hem bulat uruktukan ke kaldı kende, Bəxtiyar öy kemey maysam alımtın işlev atıdı. Şunu izlep, hazır zamalım ket barma işkimiz bilizdi. Beke deyip çak. Senin balan tünögün Qoğun tağızını görüp, mağın bal buket. Bal buket. Qarap baqqandı uxlavdı. Şunu balımız deyip aldık. Endi məktəbdə maştaq vaqiyələr oldu. Ballar doğrusun şundaq. Onun ki masaq işləyəndə bir balam 2-ci klass Savutov Mehmet degen balamdan bunun doğrusu etayda batmı. Garmon çaldı da vaxta eş qandaq o yeni yıllarda saz asfaltlarını çepirdiğen eşkindi. Xalqның turmuşu o saz asfaltlarını turşaydıqanqa mümkünçülük yo'q, nachar turdi xalq. Şu garmon çelip her bir sınıfның yolqısını şundaq yaxşı ötküzüp etdi. Özümüzдің sınıfını şundaq yaxşı ötküzdi. Şundan muşu vaqtda Zinat Akbarova masaqqa областной депутат болып ke qaldı. Ke qalğan ki, mən o kişi bilan uçuruşup dedim, muşu bir balam muzikadan xəbər var. Muşunu siz Subanov namındaki muzikani məktəbə orlaşdırırsınız. Bizning muşu masaq məktəbdəki müəllimlərin tələbimiz şu dedi. Mən bağanda qaraşdırıb baxay, et baxay. Dəb etib 3-cü klassda bu oxucumni şu Subanov namındaki muzikani məktəbə əketdi. Yad o oxudu, yada 9 sınıfını bitirgəndən keyin bu öz kichkina shoqaraq baldı. Yaxshi o'qibdi. Biroq mushu yerdan kiyim-kechak hammasiga o'xshash berilgan o'xshaydi. Oyoq kiyimni jitib qo'ymabdi-da. Qo'ymasa muallimlar Savutov hammanglar o'xshash beramiz. Sen nimani chapsan jititsa buni. Bir meni kiyindiramay nim bo'libsizlar bu yerda deb. So'ng asta 10 sınıfni o'qitmay, asta buni yo'lga qo'yib qo'yibdi bu. Şundan keyin endi arimiz ajrab ketdik. Biz ma'lumot ishlaymiz. Bir kun chelak berib, apsini kazlashtirib qoldim da. Ey, yilqi mening Mehmetim nem qilib tursin badam apsi. Voy, siz so'rmang. Uning bundaq kiramas. Ey, nem bo'ldi uning mana shuncha kiramaydigan o mening o'quvchim. Desam, o odamlar qaraydi. Butun odamlar qaraydi ekan. Esimga tushdi. Savut Mehmet. O prezidentskiy apparatlar kelib qaraydi ekan. Mashtaq bo'lib ketdi. Shundoq bir xislati bor. Xislati bo'lib ketdi. Ashtaq kiramaysiz uni. Men bo'lsam meni kirgizsam, siz ustoz sizni kirgizdi dedi. Shunlar uni ko'mayman. Bir kun uyda bundoq lampochkani sevatsam, eshikdan biri kiriblar. O'rindiqni men ko'tib, dop kelgan, uyg'uz ko'ynak kelgan. Men seni to'nmadimsan. Meni Savutov Mehmet qudi. Мәшәк бірін давалық келген, оның бамастын мен ұстазым көмек қандақ кет қалмай. Деп мәшәк ой келді. Деп тамақлан істеріп ішкіміз отырып. Малбай қандақ келді, оман келді. Мұны Адылжан Yo'qlab turdi. Yo'qlab turdi. Ой малым Адылжан дейді. Қазір мұштақ ағыр көпей кетті. Сіз ешнәк шықмаң. Өйді отырың деп бұл Дұрыс. Шындақ әнді оқытқан балаларымыз іздеп тұрды бізіне. Onun için hazır o Mehmetcan'daki özellik kafeler var. Paris degen kafesi var. Üyünün kışık işkita dükkanlarını saldı. Onun için hayat degen nem desem oldu bir предприятие oldu. Ya da peçenlerini çıktı. Emdim. Bir gün o beni çağırdı. Nem kıldık desem. Muallimesi kişi yardım bereydi degen. O nevrimiz Amira'nın operası kıldı. Maşın bir kelmedi. Bu da nevrim maşın ödü bas. Onu açık besip atıldı, kum şeker besip atıldı, peçellerini besip, әмінен бас. Бұның қанша тәң болды? Жоқ, малым, мен сізге қарыздар. Әнке, оның тоғызда Москвада кинолан түседі. Аштақып... Көгінің ба, аңлығының ба? Москвада кинолан түседі. Аштақып балырым қазір іздеп тұрды. Шың малар кеп, ішлесін башлап кеттік. Шың менің мана мош кәмгече дипломым жоқ болды де. Diplomsuz işlerle verdim. Diplomsuz işlerle
ішім яқшы. Iqtidarınız şununla yetip atıdı. Şunun için. Şunun bilen bir gün iş qoğbasam, Yıldığan жылы мәктеп келген вақытта кімнің дипломы болмаса, шула іштін Kedi деген. Boş buldu. Шун мәктеп завучымыз Когул Бектұрған деген ішледі. Бекіліңа да мен жақ. Сіз паланчыға қарған сіз яқшы ғой маңа санап. Нешкі оқыш қалмайсыз. Деді балаларым кичік өйден шыққамай қалды. Келдіған жылы мен барым әді. Шун келдіған жылы 77 жыл. Баланы өйгі соға қой. Оқыш кетті. Беріп математиканы, біз башланғышты математиканы яқшы білеміз деді. Бәген есапларында шықырып әтті. Қазақ тілдің 200 сөз кетке диктанттың 3 алды. Вене конкурс оқыш үшкен. Шыныңла есекта 3 жыл оқыдым, оқышын бітәдім. Бияда әнді малимлеріміздің еткім келді. Мәселен, Ильев Толық деген томдым. Оның аялы Мәрия томдым берді. Оның әдісі Ильева Рахилем историяны берді. Математикадан бізге Зубаршаева Адалет Бастамова. Нахайты күшлік малим болды. Мен оны Адалет хәдә дәп жүртмәң бір қызық ері. Bir gün bir dokumenta қарсам, 41-ші жылының екен. Шың білді ішкіміз шығып қалдық. O malimni tutup meniş özü bir baqıt. Malimle başlangıç bizning sunuqı. Şun tutup ketip barman. Adalet edemem siz birinin etay dedim. Etin dedi. İşkimiz tenkemiz mundaq etsem, men sizni adalet dep etayım dedim. Yo'q, siz meni adalet ede dep etin. Dep şadın koltuqilgan adam men uyga bil ekan. Mening tangdishim bo'lgan ekan, qancha qizlarning men kontrollerini qo'ydirdim. Adalet dedi, qo'yib eting. Nemingiz ketdi sizning? Bitirib ketimiz ғой biz. Dep Бірақ әнде Адалет адам түге кетті, Ильев Толық түге кетті, Рахилем адам байқы қазақ тілді маң қойған Айша апай түге кетті. Маштаққып бет колледжini бітеді. Сонда Малбайдың ішіміз давамлашты, манамыз. Именжалла бұл ішләдік, ішіміз яман емес, әміз яқшы. Байсет тұтуға вақта комсомолланың ояттыншы конференцияға делегат болып қатынаштым. Малбай келгенде, мен просының тәртібіде Ават, Красный Восток, неме оның кейін. Ташкент саз, немді болдық. Ташты қары. Мен просының комиссияның составы болдым. Шу мектеплеріне тәкшірдік. Олардың камчылықтарын еттік. Бірақ біз шәдеке көплеген мұғалімлер шунш жыл ішілсіме мақташ қағазын амап декен. Шылан ені қылдық. Оларға мақташ қағазын епедік. Бірлеріне мағарып әватысы деген намлағы тәкшіп қылдық. Әнкі мұны Ташкент сазда мәктеп жоқ ке. Шыларға ең мәктеплерін 79 тәкшіплерін қылдық. Сұндақ тәкшіреп өзіміздің сөздерімізіне етіп кеттік. Шыныңки мен 4 бал білән мені әлік бір яшт пенсік шықады. Бош вақтымны қаяқ әйтішін білмеймін. Қиын кеттім, жығыла кеттім. Bir gün məktəbdən xəbər gəldi, işləmді qaydım. İşləyəmədіліп kül ketdim. Sonra 3 yıl işləb, qarsam aqımızdaki yaşlar kevatıdı. Yaq bulaq, orun boş iş gerek ki. Dep orunumunu üzəm, palançı muallimge berin, dep etip, pensiya ketdim. Бірақ, beka jüməyimə üzəm, gazetlar maqal yazma beka bulsam, Uyghur avazı yazma, Aziya bugün yazma. Onu diken biyadi mən, kon ağillerimiz Abdugopur bilen tonuş kaldım. Şuna intizar jurnalı kirkettim. Bir tin amayım əşədi işləyiməm. Ege, muşu yezimizdeki adamların əmgəklərini köstüp, yezimizdeki, başqa yezilardaki adamların əmgəklərini köstüp, yazma, maqalam əgər yaxsa, jurnalda berdi. Başta hayat degen қызық өтіп атыды, həmiz қызық menimçe bolsa. Nəvirlerim həmisi okudu. Bir Anis degen balam художник, Moskvada okuttum onu. Almatı'da okuttum. Onun da keyinki nəvirəm художник olma Nilüfer. Onun da keyinkisini endi jurnalistla bulmavat dep jurnalistin bitadi, Turan'ı bitadi. Onun da keyin nəvirəmni oşu maşın yazsa jıqtın tapıp ken dep avtomexanikni bitagizdim. Keyin onu yaqtımay felşirnikini bitagizdim. Bir nəvirəm dastanға Bayqı İsmail tarixini balsın etini koydum. O inженер konstruktor. Немде аэропорт işleydi. Amal qilqapti, amaldan da qilqasam qaraydı dep o doktor hazırlık alımtıda bir banisi işleydi. Ondan keyin Şahriyar nəymiş qilqagan kişilerimiz qamaydı.
зуб техник. Әр хил кәсіп егелерге, әр хил кәсіп егелер. Ян бір нәвіріңіз әміміздің пәқірі. Зуб техник болды. 2 жыл оқыттым, 1 жыл мұшы тіш жасайтқалан қышық тиын төлеп кіргіздім мұшы үйгі тоңлады. 1 жыл Малайда чоңдатысының балысы үйгет. О зуб техник. Оның кейінгі нәвіреміне келінім ұнмеді, о мұны Женпенің языковед. Қазақ тілін дәріс бердіған, английский тілін дәріс бердіған. Келінім өзіне оқымаған ке, оны оқыттым, о қазақ тілін дәріс берді. Ұлғар мұғалім қатары қосылып кетті. Адылраба ұяқта, әнде сұмбатының бір таллы қыз, оның 9 етімсан болмас, әнде о нақышчы. Кичек вақтыдылда сақылдағы шығып, нақышылан етіп, алдыңғы жылы. Өзі шақсан, менің достарымға, мұш алмутық достарымға, үземнің толған күнні өткізбәді, мен чәксіз раз болдым оның. Мана шандақ hayat өткет барды. Үзем Малайда мәктәп іштілсем ма, женсоветті башқұрып ішілдім. Лагерланың башлығы болып ішілдім. Яқшы, яман әміз, әм нәрсе яқшы. Бірақ оқытшыларым әмізі мені шындақ яқшы көрді. Мен мұны начар балке, мұны мандақ оқиды ке, деп, ұланың атанларыңда нүмкімдім. Әмізін бір қыл көдім баланы. Бір қыл. Білгенімні үйгеттім. Дилраба қызыңызның. Бұланың әмізінің башлығы, мен оқығанда, о 2-ші класс, мен сұбот кәгіче тамақ етіп, бұла қам пішіріп, пішік пішіріп, мұшланы бақты мұндақ еткен. О шындақ чынықып өсті. O Dardamtı'da başlangıç sınıfının muallimi, onunki bir oğul, 2 kız var. Oğlu muş Almatı'da Peromaykı'da bayan çastı. Sizlerdi. Gülür Hanım'la doktorunu okuttı. Göher Hanım'la ekonomist, o Kapçıgay'da öz aldık ulanın şahsi dükkanlarda. Sizlerdi. Dilraba, bu başlangıç bilim bilen jüremsiz. Bana okuşuna yaman elim öt ketken deyip onu sınbadını öttürüp. Bu şey aşı. Nemdin ders verdik. Geografiya fendim. Şundaq. Endi bunda qarsam әмсі оқытады. Hazır çevremni оқытатын әмейді. Nilüfer'nin kızı onu poligrafiyada dizaynerini оқытады. Onun yan bir kız Şakina gimnaziyada оқиды. O dedi endi мұшы заң бойынша адам болмасам болмайды екен, ama o zangерler yaman жық тиын табыды екен, ama eğer жық тиын tapsa Hazırki yaşlarımız şu. Қаяққа işləyimiz deyip öz ikimiz məktəbə barımız qol tutuşub. Dedi тиын yaman жық bu ketsem, ama ben kembağallarga bereyçi dedi. Onca тиын tepesiniz üzeme berme dedim. Aştaqıp, aşqızı qarap, hazırmış ağını tuttum. Malvaya ket qalma. Endi qaraqat degan kızım da, kenci kızım da. Onun etini soğanı koyaydı atып. Nişki qaraqat dep koydunuz? Biz endi o vaqtda onu Özbekistandaki Yıldız degan jurnallarını ep okuymiz. Mana hazır men ötesinden okalayım. Okup düşünmüş şu vaqtda Etibar Axunova degan kız bolgan. Şiir yazdıgan. Onun şiirleri aşı Yıldız jurnalıga çıqqandı ki, men onu acayip yaxşı görüyorum. Şunun etini koyaylı dep Etibar koyduk onu. Endi aynısı kichkina aqliga kelib qolgan. Etibar dep noqsaq. Aynısı dedi, mama, o çoğun bolganda Etibar Göşiba dep ata ketsa, uyat emasmi? Dese, endi yazgıçılar ba'zi aqlliq, ba'zi kirib metrikasini qaraqat dep ochib qo'ydi. Shuningla o Etibar qaraqat bo'lib qoldi. Aynısı özününmi? Eti hebi bo'lgan. Siz özünüzning mi Lena bo'lib? Özümnің eti ishqat. Sizning ishkisiniz mi? Sumbatның eti. Mamam unmay qo'ydi, Arzugul qo'ydi. Balam Arzugul qo'yma. Men yaxshi ko'rdim, Arzugul qo'ydi, keyin Sumbat bo'lib ketdi. Haqiqatdan sizning aşı balılık çığınızdaki sözlep bergen güzel hem qiyinchilik, açarchilik davridagi, ulug' vatan urushi davridagi barliq embaqi bug'doyni talqon qilib yegan. Keyingi vaqtlarda men shuni o'ylab, Uyg'ur ovoziga bayaqi talqon deb yozdim-da, u talqon yozmadim, ama navrim talqon akapti-da bozordan. Buni qanaqa akeldingiz desam, mashtaq bozorda setib atudi. Degandan keyin men o'y kelib qoldi. Aşı bir qo'shiq talqonlar bizning ömrimizni saqlab qolgan. Degan o'y kelib, aşı talqon deganni yozganda Baysetga bir ish bilan kelsam, haq bir to'ydan chiqib ketdi. Xalqlar yig'lab ketdi. Biz ashuni o'qib dedi, mushu talqon yeb жүрген vaqtlarimiz esimizde yig'lab ketdi deb aytgan o'zim, durust maqola yezibdimi deb o'zim o'ylab qoldim.
Rızvan әдә, sizning o'zingizning etпәгән барлык мушы hayatыңыз, güzel əslimələriniz, барлык şagirdlərinizning, siz bilan birlə işləyən Emincan aka kəsbdaşlarınızның, qızınız Sumbat әдінің söhbetidən sizning haqiqatdanmı muamelada dilkash, nihoyatda kichik peyil, o'zingizning ishiga, iqtidoringiz, vujudingiz bilan berilgan, shunchalik qanchaligan mushundaq inovatlik hem sizning ajringizni oqlaydigan shogirdlarni tarbiyalagan ajoyib bir esil inson ekansiz. Men sizdan bek mamnun bo'ldim. Sizning mushu 80 yoshlik muborak, qutlug', tavallud ma'rikalaringiz bilan yanımı chin qalbimdan muboraklab o'tirib, sizga zo'r tan saqliq. Buning buyuqidimi mana o'zingiz aytib o'tgandek shu navir-chavirlarning o'chimidan suv ichib, shularga mushundaq doimiy o'zingizning mehr shafqatingiz bilan yo'lingizni ko'rsatib, ham sizdimi, bizmi ulgu elib yashayveraylik, yuraveraylik. Rahmat. Qani o'chaqda qadrlik mehmonlar, Rizvan ada ham barcha kelgan mehmonlar bizning Qadam televiziyasiga o'zinglarning aytmoqchi bo'lgan fikr, takliflaringlar bo'lsa, unimi anglab ko'rgan bo'lsak, o'z lavzinglardan. Marhamat. Qadam TV'ga endi qo'ydigan takliflarimiz. Biz yeziladi bo'lgandiki, hammamiz mushu Uyg'urchani ko'rgimiz keldi. Biroq Malvayda mushu Qadam TV'ni ko'rishga mumkinchilik yo'q. Mümkün baysitlar ko'rayotganda, chelak ko'rayotganda bilmaymiz. Şunu qandaq ko'rishimiz kerak biz. Shuningga sizlar o'zinglarning maslahatlarini o'sha televideniya orqali bersanglar, biz shuningdek Qadam TV'ni qo'shib ko'rsak degan o'yim bor. Undan keyin aynakka qarsak biz oldida hammani ko'ramiz, aqsi ko'rinmaydi. Aqimizda ko'rinayotgan kishilarimiz bor. Shularni shu ekranda ko'rsatib, biz bilan tanishsanglar degan o'yim bor. Rizvan ada, nihoyatda yaxshi o'rinliq savol qo'ydingiz. Aslida bizning Qadam televiziyasi ishga qo'shilgandan buyon biz ko'p to'rbatlarda biroz e'lonlarni yurgizdik. Bizning Qadam televiziyasini Uyg'ur nahiyasidami, Yarkent tavasidami, Emgakchi Qozoq nahiyalarida, hatto Petropavlovsk shaharlarida ko'rayotgan bizning ko'rarmanlarimiz bor. Endi jiroq yoqdagi chat ellerde memleketlerde yaşayotgan Uyg'urlarmı bizni yangi Qozoq Telekom orqali qo'shib ko'ryotudu. Qanday qo'shimiz degan vaqtida IDTV paketga qo'shilib, shu yerga 36-kanalda bizning mushu Qadam televiziyasini tavallugida 24 soat ko'rishga imkoniyatlar yaratilgan. Faqat shu Qozoq Telekomga yo'liqish kerak, qo'shishga arz berish kerak, ham bizning mushu IDTV'ga qo'shilib, bizning kanalni ko'rishga imkoniyatlar yaratildi-da shu vaqtida. Tushunishlikmi hada? Sumbat ada, sizce? Bu Qadam televideniyasining echligini shundaq bir yaxshi bir ta'sirat qoldirdi, chunki bu biz uchun nihoyat xo'shallik narsa. Bu televideniya orqali butun muajiratdagi bizning qarindoshlarimiz, bizning xalqimiz, bizningki ma'rifimiz bo'lsin, san'at bo'lsin, bilim sohasida bo'lsin, hamma tarafni yetilgan cho'ng darajadagi artistlarimiz bo'lsin, ustozlarimiz bo'lsin, shularning hammasining hayotidan qisqacha bo'lsa-mu ma'lumot berib turdi. Shuning uchun bu televideniyaning echligini nihoyatda yaxshi bo'lgan. Shuningga qo'shsiz qalbinur mushu ma'rif sohasida mushu передач ko'rsatishni aşkınız bu bir cho'ng bir emgak deb hisoblayman. Bundaq ko'rsatishlarni ko'rsatishning o'zi jurnalistik tarafdan bo'lsin, so'z boyligi tarafdan bo'lsin, hamma tarafdan yetilgan odam yurgizmasa, mandaq oddiy odamlar yurgizamaydi bundoq ko'rsatishlarni. Shuning uchun sizga ko'p rahmat. Bugun mushundaq bir anamizningki 80 yilligini mushundaq bir cho'ng darajada o'tkazayotganingiz, u hammasiga sizga cho'ng ehtirom, rahmat sizga. Kelajakda mening o'yimcha bu Qadam televideniyasida o'zimizningki kinolarimizni tushasak deb o'ylayman, seriallarimizni tushasak deb o'ylayman. Bu bo'lsa bizningki xalqimizga bo'lgan xalqimiz uchun kerakli narsalar.
Çünkü bizde mesela Kazak televizyonisi bolsa özleriniki serialları bilen, özlerinin dastur an'anaları bilen şu hem narsani köstəleydi go. Biz mi şunun oxşaş şu qadam televizyonini açtaq paydalansak degan çoğ bir xahiş ba. Şunun üçün hammalarniki işiga qutuqlar tilayman. Her vaqtida şu televizyon yıpılmasın iş vaqtida. Bizning Uyg'urlarimiz qo'llasin. Hammamiz ikki qo'limiz bilan ko'tarib şu televizyonniki yıpılib qolmashiga o'zimizning hassini qo'shaylik deb o'ylayman. Rahmat Sumbat aka, rahmat. Sizga ham oilangizga xotirjamlik, bugungi kunlarda Ablahat akamizga salomatlik tilaymiz. Rahmat. Endi bu yerda Ablahat to'g'riliq gap qilib qoldingiz. Men shu televideniya orqali bütün Ablahatniki muxlislarga, Ablahatniki yozgan naqshlariniki сөйіп тыңшайдыған халқыға етідіған чоң рахметі ба. Чүнкі биылғы жыл біздіңки айлы үшін бір қиын жыл болды. Чүнкі чоң бір операцияны бешідін өткәзді. Hazır kichkina yaxshi oyog'iga turib qoldi. Shu o'ziningki salımını meni orqali yetkazdi. Bütün xalqimizga, bütün muajiratdagi bütün Uyg'ur qarindoshlarimizga Ablahatniki ishi o'ziniki sirkda ishlaydi. Zvukniki, nimniki ovoz rejissyor bo'lib ishlaydi. Shu yerdagi boshliqlarga Baxit Bokibayev shunchalik yaqindan yordam qilayotgan. Mening ishimdagi Avozov teatridagi bizningki o'zimniki kollektivniki yordami, bütün bizningki xalqniki yordami bilan, bütün xalqning duosi bilan Ablahat hozir mana kichkin putuq turib kelyotidi. Endi kelajakda Xudoyim buyursa yaxshi bo'lib, yanami ko'plagan naqshlarni, musiqalarni yozdi degan cho'ng umidim bor. Hammalarga cho'ng rahmat. Qani Xurshidam sizning uchun bizga aytma. Тілегім, мен қадам телевидениесіға зор ижади өрләш тілеймін. Ішлеріңла дайымен құттықлық болсын. Әлбәтте мұндақ ұйғыр тілдегі, ан тілдегі көрсетішілерінің бәрі біздің халқымыз үшін, біздің келешек әвлад үшін бір рухи озық. Шуңлашқымы бұныңдың кейін мұсләге дейдіған тәклівім, біздің мұны езілада, ұйғыр аны тілді білім бердіған мектептерімізде өздерінің жан жігері білен, бүтін бір өзінің аңлық хаятыны шәхсен мұшу ұстазлық кәсбегі бейгішілінған мұалімлеріміз нахайты көп, ама ісми аталмай қиватқан. Мана шындақ ұстазларымызны янымы, бұныңдың кейін кемі өз аңланан көрсетішілеріңлада бүтін аммыға тоныштырышқа сілерге бір тәкліп берген болар едім. Әлбәтте, оны әндесілеріні бұл ішланы қолға алды деп ойлаймын. Бізде көп жәхетті көплеген байқы біздің ijadkorlarimiz bo'lsin, ustozlarimiz bo'lsin, olimlarimiz bo'lsin, ko'p ammo ko'rib жүрген bizning olimlarimizdan, ustozlarimizdan bo'lak, ya'ni mu ismi atalmay qilayotganlarni hayati nurg'un. Mana shular to'g'risida programmalarni ko'paytsanglar degan niyat sizlarga taklifim. Barlığınlarga ijodiy utuqlar tilayman. Rahmat Xurshida. Aman bo'laylik. Nəhayət yaxşı fikir təklif. Bizning bu Milliy Ma'rif proqramımızın asosiy maqsadi ham shu. Faqatla peshqadam ustoz yoki Milliy Ma'rifqa o'zining hassini qo'shgan ziyoli ahli bilan emas, ham bugungi kunda utuqlarga yetayotgan yosh bo'lsa-mu, mushu qadimini ma'rifatga tashlagan yosh ustozlarni shogirdlari bilan taklif qilish bizning olg'a qo'ygan birdan-bir maqsadimiz. Nəhayət yaxshi o'rinliq tilaklar bo'ldi. Həminlarning bizning Qadam televiziyasidagi Milliy Ma'rif proqramımızga qimmat vaqtinglarni bo'lib kelganinglarga oliy ehtiromlar, tashakkurlar bo'lsin. Qadrlik ekran oldidagi ko'rarmanlar, bugungi Qadam televiziyasidagi Milliy Ma'rif programmasi mana mushu yerda oyoqlashdi. Yana bir Milliy Ma'rif programmamizda didorlashguncha hammamiz omon bo'laylik.